far from. Hey, Nananum, Obama Nananum go from Betty. I was what it as me for my debut. No man was again. I do be here. Hey, Nana, did he come what's nasty? DL News. Yamamo akwaba Afrika siabono enchiremu ankasa eni yensha kase wasenko piemwe ewa tema tenim na mekase Western Central Regional Police Command wanom ensa kanipa makudu bako a emu enan eye Chinese fo ena mu nsonso eye Ghana fo a wanom enam kwatikwan etufu magudiem ewa bonsa esubonten ho ewo wasa aguna eno eha adwenye pam na dwumadi aposifo etu ye no omukopie bia ho nom ewo benimbosu matwamui nda ataso aduasa baako emfempem mienu ne aduonu mawia kataban omokoya mpane ampa ne nuane ampa galamse pa ma adihye yetu no enya semkuma kram na aposifo ne kiremi se nipa mako enum de wanamachi wanom ewo bonsa subonten amamade atenase na nsuo ne chenchen wonom etufu maguda so mu se nsuo asega na kwaye na afinso enchese ne nam ahodo a wonom ho ensuonum na de sha posifo achi o makoma enum no de kan eye wen kwan wen wade finhia no aduasa mensa adwonko chanani ba yawo yanji ono so wanya finhia na aduanan we si kirem se chanani edi na ehu pam eye enso oto dodo na efra ne se alias agologo wanya finhia no aduanan mansa 43 years Kwadwo George alias Sergio menim Sergio konda so si akan so yede onim galamse Sergio wanya finhia ne yede no 20 years ana afenso Emmanuel Van dodo na bono mane se ata wanya finhia no aduasam abedo ko piemu wasa aguna nso a nipa mako na posifo eso mpaji se twe a wono mako piemu posifo akachem de odi kan eye noan eye shinchan wanya finhia no aduonansia 46 years China ni akokra utu galamse wa Ghana wonko China nkobobra wahum eye chimbao hwen zimbao nidina ya hwen zimbao wanya finhia no aduonum mienu 52 years China ni wote Ghana ebro galamse Douglas Anyambira wanya finhia no edu enkron 19 years ana afenso Elvis eye abota wanya finhia no aduonu baako ena market tete eye komlom wanya finhia no aduasa 9 ena Ibrahim Dada wanya finhia no aduonu miensa postifo akirem sem omaga na yatimo no mla ya adwumanti so nam koti kwan atufu magudu ya chew ni sente postifo ni kirem sem omonkwada postifo akache na hwe mapan kwa so every se omaga za jatum se galamse na ma musa kwa omanu nte postifo ni kirem se dabi oman yamra wo munti yentime tenase ma mon se ya tena ye ense omaga na japada mon kwa mukrum kodidi minti no postifo achi wonom na deputy Western Central Regional Commander ACP Bismarck a Japan reference himself ni same say editor wonom enim Western Central ha empanimfo ene yema police intelligence unit ene operational unit e ka bom ema se ye de asototo fom no enkofo a essay yensuwa enam illegal mining so no na me adom yensaka emu edubaako na saafo ya ye chi wonom ebi ne nimu edikan eye ahoho awoye China ni nedindi wenkwinwe afi yawo yonji enso otu esanfre na agologo Kwadwo George ononso esanfre no Sergio Emmanuel Van osanfre no ata saafo nyina ye chiomo ewo bonsa nso no enchen afi kofonsia eka ho enso ye chiomo wo wasa aguna eye bonsa nso no enchen hwa de piekopie de etnikopie wasa aguna omonso edin na toato aso yi nuan Shinhuan afi huan Yimbao Douglas Ayambila Elvis Abota Markel Tete Komlom ene Ibrahim Dauda saafo nso eye omo a ye chi omo ewo wasa aguna nyina ye bonza river banks no eho ye fremo na eye galamse so anamonto a ye tuo
police administration so eba police for nyina so say ye makwan emma galamsey no enkoso nsensu wansu ane ade na dwumadi a ye di no Western Central region ho amade na ye de bomu na saa nkofo nyina ye du ba ko a o ya chiomo galamsey nyumanum no edom beko court ama emra no ene o makwa akodi no senate ya besre community ni nyina ni pe wo mu titru baby ensu etene da a nkofo ss ensu ni nyina se omumfa eho amanebo emebo information na se yensa ka sa information na ye naso ebetu ho anamon ama won a edi sa adwuma no yensa asomumu ama ye don famra kwan no so community nyina hunu se ye ni nyina na ebom aya ade no se beye na asomumu ama ye don famra kwan no so community nyina hunu se ye ni nyina na ebom aya ade no se beye na yensu wansu ano de obi mfa ne nsanka na daache ankofa asembia amre oman. Any awoti ye aya Deputy Western Central Regional Commander ACP Bismarck Japan nene ena awoti ye yentu akasebo no eso Yanto akasebo ne so na ende day eye epuboso me ne de to so mienu ekoni na ya de afango buo ye ba betu mesan sesise no pumps na omunya eye fango ni free honom na ya de omatotototo omo prices ni me no nam so ma omo so eba abetum na ye nsem for report omo de ba mountain so e de fa eye price ne ho na omo che se eye oil marketing eye companies na free April 1st e de ko April eye 15 for mfipi mienu ni aduonu num ni mu no eye ade a omatototo Tumasi say petrol buo etimi apeja ni mu ako 2% asisi ano ebe ye 15 cedis 20 pesos eye per liter sanso na ye diesel buo so apeja ni mu ako 1.1% and obe ye 15 cedis 35 pesos per liter na omo hwesenka ombetimi aboa na eba eye liquefied eye petroleum gas na eye LPG fombe boa no ometimi atoso ama na ba ye 0.3% na ye kilogram no ometimi aton na ye 17 cedis 30 pesos na eye prices yo matumi efa ye bosumi etwa mu no eye ade afango bo mu tutu mu bebre nteno nam so anomoka se ye April 2nd yidie omo ba beto fango bo na sisi ana kwaje tabi wo ya na ye no dio benden yegusu e konga kranka yebeduru ho yentu akasebo se yenko piemam ewa damango eno no ewa savannah matenim na meka se nyane wabia totesa mpenifo hwema hodo abetodwa echirim sem eno eye African swine fever etwani tiaka ne se ASF we eye bra Charles ne yade no Mr. Kwe preko yade pam na mpenifo echirim se meka se no empreko wewu power da mango savannah mountain mo no ha adwenye pam na mu chirim se kopiemu ewa miamia hodo bia no wada mango mpotem anasa savannah mountain ne mu a eye kantin yade ebi aka wonom honom afen so ye atribubu ebi aka wonom boloto honom nso omaso ayehye eye sorry number 1 ana bibi aka ka bebe nanso nyade yi atumi aka adehye a ama ho kese pa na akopie mum ewo da mango eno no ewo savannah mantam no emum na akuafam honom ebobna esu echirem sem sare ye ware tu atese na kunkunkunkwam preko ni nteno ama sese mpode preko no sa wupo umpo ayeso de sabe wo de seka to ne minim na ukunu ton na oji usika dugu botomante saade ya preko no bewu ase kwanti omuntumi international preko no enwu se kwakra ade hye chirem se sia mekese na mo ha kese pa na ba omudwede se omudi se akuafo no omusika sem nyada atumi ase akra na bi mo jemra ne dia kasa batwetwen kwa na mo chirem se saade ya kwa na de se mpodie wan hwe na akua ya omoye enya mo an mpodie ombeja efize sabe onom entimi nya preko ema mo nuane ni sa anya kama na just African swine ya de fu antesa umeku amuntungu kwa ewa mra de hye nya so mfa so nti omu chenze mpenifo yin bibia mfa ho de bedu baabi no prekonye mpodie savannah mantem de mango mu nya bio everything akese die wana mesen afem oji nsem sem atudi ye kasebo anim. I have a pigs in it. I have about 8 of them. And 8 of them are brown to come add his to add to 9. So everything that the sickness came, everything had passed away. And I do during that one, the pig normal helped me to take care of my children, to the education. And now I'm now confused. Everything with the pregnant one, my brother one delivered about 4, and then
the younger one died with the mother one. Mine too also delivered about 5, and then the one also died with the pitless. And everything had just gone out. Now I'm just confused. I don't know what I'll do. Okay. He said that these days the market is always once a once. You can kill, someday they'll come and buy all. Today that we killed only one, and we are still having about 3 ties hanging there and ball meat is still there. But the market is only was, but now the money is not there, and the pigs too are even dying. Oh, so you're aware? I'm aware of it. So how does that affect your business too? And it affects our business too, because if the pig is sick, you can't even kill it. If you kill it, you can't even stop. Because those are having, it's really having a kind of some kind of sense that, and if it die too, you will not also buy it. Eden pa, we are this year. One enyem preku. Ewa savana matenum dama ngono muchire mi say kwanya mpreko ya dedo mafa so de awon masetrema ya de pa na ba Facebook no so DLFM 106.9 ya de mpreko na mawo ni bi aguso benye bi ahwe emu atete pa nti ade hye no bompa ya bebi so am se fisade akono emu oye pa sika yento akasebo no so yento akasebo ne so na interior ministry for eden sema betuja chese nya ade omode nhyehyeye pa anase ye protocols bi ade amatememfo ni bia eno chese omudu eye security checkpoint ometimi atwam ewa abra omomfa eye nhyehyeye ne so esan se yade nsem bi etwegu ewo social media ne so ye kire se eye tememfo ni bi ni titu ene asofo ne omokeka ho no eye ade omokwan se omudu checkpoint ometimi atwam ewa abra ye check your moshe ewe security checkpoint onom na ya public affairs any communications unit edema eye asuyeye no edi statement ebetuja HSS ansem no mokani na ya de afaso bia eni so sanso na enya no kra woso omujai no mu se omokeka ensam no ewo monten so sanso na ochese ya de omobo omode ase omema asumdue ni ahoban bo ho nsem akoso ewo man mu nti omunya se omobo eye tememfo ni bi mom ho ban ana omaja ebi mu anya de omama obia protocol se odu checkpoint obetimi etwam abra omo encheke no sanso na ye edin a omo sai ye interior ministry for ana makwan no omunja sasam ne kra eka na de omode ye no omudi edi bone no so ha Agyei sanso na nsema omode ka omokagu ye monten so no enya de a eboa ye national security no kra yo ya tente asofo no efri neko obi ankoye protocol officer bia udu ai be check o pepepe beboa pa because enimpa bia ebi no mamma kwanye ne wamo eye ne ma bia omo pe okrum ha na mo no nti mra na mane apply to bia pepepe ene so beboa ma nneema akonkan enti eye udu no ma me yemfam enye protocol asem ye na ya woga ye nyina ye nipa wate ase se de menum enu du ho mo yire ye hwe ye ho no mo hwe omo bi omo ye nipa eno so beboa memra ne obi apepepe nyame nhira wo no omo nye ne sa ma yen ana manka ne yi eno ano no ye mre yanto akasebo se enko pie mwem dom kuma wo ma se badwam wanu makasa na wanu mu kirema ni manim nyadam Ghana mampanin John Dramani Mahama ana afinso endi semanyo kwei ne national security for omo ka masem ogifo busuma twa mwen mbo maden etimeche eye skako gold bia egu containers mako dumienu 12 ema mekese gold egum nyaskam kuma afinso $US sikai twitwiri die pa na egum no billions pa ne nyina na egum bi Ghana cities bibia ne so egum anyasem kuma kram na kokosi kiremu sem bapim sam na yekese nyade amplifier bonten abaka kira Ghana for say containers mako dumie na ye che no sika na egum no e wa hefa ana say god na egum no so wa hefa na Ghana mampeni de na wo je amu kiremu za modwene ha monte ase akra ne senti masibadwe na ogire mo de ma de share one more ascent out Reverend John intim Kwadwo edi dom kuma na nim ne santrafo de kuma na o kiremu sem ne ye passe bapim sam re Ghana mampeni wutumi fa national security for so echi container 12 sika egum hirabasa gold egum yanten ho hwem omampeni obesa o kire yesen o kire me se Ghana mampeni ma monten so o man kuntabo mapa enya adwuma wano mpese mbetena ase atwan na ebehu se Ghana de sadada na sika na mbeka kire se aye fake o mu kire me se dabida kana o ne ba chia yampam o mu kire me se Ghana mampeni o ma monten so ani manim yada o maka kire Ghana fo nyina se container na ya che ni sika na wa ha God no ye say enti ye wahanam ye de baba bo brasem sante sa parliament hwe na daache Ghana mampani be ka kire Ghana fo so God na ye che ye na dane fake na dane futuro dia o manyim o mane mampani be che o mu chem so ma national security no bosumi mienu pe entem o mante hwe pa o ye che o me ni krum ha sei no enya sem kuma kram Reverend intim Kwadwo same say e de tuja
National Security conducted a major raid on a warehouse in Sapiman in the South Municipality in Accra, where they uncovered 12 20-foot containers filled with gold bars and unspecified amount of cash in various denominations of US dollars and Ghana cedis, worth over several billions of dollars. This operation was widely carried by various media outlets in Ghana. Nearly 2 months after this operation, National Security has failed to brief the public on the status of their investigation relating to the culprits behind the billions of gold and cash stashed in the 12 containers, and failed to disclose the actual quantity of gold and the specific amount of money retrieved during the operation and what the state intends to do with the gold and cash currently in the custody of National Security. We demand accountability. The legitimate question Ghanaians are asking is, does the government through National Security intend to divert the 12 containers filled with gold and cash only to turn around to deceive the public in the end, and probably call through National Security intend to divert the 12 containers filled with gold and cash only to turn around to deceive the public in the end, and probably call the gold as fake and the cash as counterfeit? Ne kwakura mono na sense out masse bedwane akire musem nansen adantam so omohu sei fright mienu ba Ghana hanam na mo de mo ba ye bedu ya pe na ntenten mo san tukoye ekopie mu omo kirem se mu dimirika pa eko eye Spanish omo kirem se hu pa every say play we na ba ye no omo hu se dindumpone na ba man yimuti Ghana man pe no nya biribi anto ma kirem na Ghana fro hu no visa nansen ready ya ba nu bone e ma mebu ne se na ha adwen ye panti eden na premium na besi Ghana hanum ba ya asanda na hokọ omde omu hu ne se nu bone na abanti Ghana man pani we so be ye bibi ma ya ntwen amenkwageta ansa na wakasa de afa ne so so kire ne se mu sei. The Minority Caucus calls on National Security to, as a matter of urgency, make public the content of cargo suspected to be cocaine and cash transported into the country by 2 suspicious flights, namely Med flights NH23AM and Kavok Air private jets Antonov and 12B, which landed on the tarmac of Kotoka International Airport in March 2025 from Gran Canaria, an island of Spain, and departed to the same Gran Canaria days after their arrival. Reliable intelligence intercepted by the Minority Caucus indicates that on March 20th, 2025, Med flights NH23AM, which is an air ambulance, and I must stress, it's an air ambulance designed specifically to carry patients, landed at Kotoka International Airport in Accra, Ghana, and remained in the country for 5 days before departing 1 a.m. on March 25th, 2025, back to Gran Canaria. Our intelligence further persists that no patient was transported by the said Med flights. It rather, on this occasion, carried suspicious cargo suspected to be cocaine and cash in various United States dollars denominations. Ani a wote ye Adam kuma wanom ewa masebe dwamno pani pod a wanom na okasa ye Asen South masebe twani ne den the Reverend John Intim Kwadwo. Yanto akase abone so na ohia owodo mizongo ye Mohammed Mutala Sani eden sema betuja chesa ya de ha na adwen ye power ndruboni ye mabunu no afa ede ato omani so ewo mayimu achese eba eye red tramadol ene marijuana so so ha o ma adwen ye pa say trend ekoso ewo mayimu eye unim red eno na mabunu no edi eche no chese ha adwen ye pebe ha o mapomuden san so na eye ahoban mo ho nsama ewo se omunya no eno so ebe ha o mo ewo so bomodia no mo pe no mutimi ehye sanso na ochese omo ka biewom eye asori mpanifo na nanom atena konya eye awofo ene omo hyemra ewom no omo momodia no mo mpa asam no omo ntimi enka sanse eye mabunu no ha ma adwe omo aso na omo ye future leaders awo man mu to ma hwe na omo anka asam na ebe ha mo ye papa sanse oba ye kristosum eye kremosum ene eye tetesum no so a enya ade omo gitumu se omo di eye numboni ebesi omo ani su ni titiriu ene red no into omo momodia ena omunjai odin samwe etudwa wabro ni samtrafo etwetwe nkomo ewa ya Eid Mubarak eye nhemudi omudi ye ewo dome ewo nkran pipiri mantem.
Emsa some wa be say me de pa because sometimes you share TV so ya TBB see a friend red nyame no kwam e say ye nkwala no pa enti ye bompa ye na ye tu ye nuanu mu nsufu say ye pom chew sa red konhyem no kura kan say sa ade a wo benum a wo beburu bia no e haram e big haram enti me pa ye youth no chew me sro mu pa mu hwe nyame anim na sa red ni sa nyama nketinketi no ombetwe mu ho afimu nyina because youth no ni ho aye ni ho ya ye ti ho ye beko youth no ye se on betena bebe enti say youth no nyina e fa red the green se din o em say ni kwan so enti ye sere omu twe omu ho enfri sa red ne ade a ebu bia omu twe omu ho frim advice am ba omu no enti ye say president omboa ye MP na ye nyanyama bibra ye nso ye bedi ho fa so em say assistant there but first time I NDC e ba power e wodomi kwa binya enti ye boa ye bompa ya ma John Dramani mama no boa madam ye ndi hu faso ene ya wuti ye aya ohia owodomi zongo ye Mohammed Mutala Sani na enu achi na ye mahebedwani ono wodomi kwabenya honorable Ali Plim eye akrugu enso koye adoye edema awom ana ohwomobo se ye MPP NDC abane de ombebo modin na eye nkremosuma enu wodomi kwabenya constituency no omobebo awom ya etiefuni na magushe ye nuanu muslimu barka da sallah enu na mu bi echibiano na omushe chibiano na kakra makane se ye NDC for ye nkane se muslimu for chibia kame doni abrom sugar bibia no so mo fanye fasting no but emu no ye NDC for ye wadepa e ma muslim for usha during your campaign you can say ba you better hajj fair so amma you know muslimi they know say it's a pilgrimage at least every muslim should go to hajj see a bedroom baby so no come to make question say I yet too high don't the money cash about that so am I know can say that so amma afiwe you know muslimi bebre betimi ago there to be so no okay so the holiday that come am so ya yes so I can say you know muslimi ba no a mbeso munsia medicine and engineering obe make sure say ebebe mu na say na ye wie ye budget sanyama ni nyina will start taking place yamba no muso ye ma me no muso am pe ye obi bi afa no so ye ya fund ye be bo omo dwadie esante nim say oba de to me empower na to me hwefie this is what the NDC has for ene ya wuti ye eye honorable Ali Prim eye akrugu ono na ye mahebedwani e wodomi kwabenya amane bono hwane de breye oh mo fanche me Imana Opoku Edusi on eye DJ active anode amani boy ebesom yen papa no aha we na yegina we so adan ye ho ye ba ye de kase won nka ye nyina beto aso e de asom Makwantu ohunsam aye medadwen nanso meyensam tronenti menya adaje ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's consult na wonum nti ende metimi ba menya abrani adaje ekenkan ye investigations about womo ana mehu se wo apply for visa assistance a emfeli efri se wonum ewo track records madansi die nie ma menintrel Sunday Sam's consult edi Britia webi ebeje wo visa amount say woko United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, Nafe Kradia, Serbia, any Greece in so abeka ho work permit etechere. Ma menchira wo mo etchere kwan. Sunday Sam's consult ewo Ofanko barrier. Asofan our Ben Wise Park Hotel. Ewo Asofan New Station hono Phone number 0244 291546. Email address nso samuel626@gmail.com. Yeti ehudi enti we connect dreams with opportunities. Emanenye wadwendwen frɛ wonom na nso bedi adanse media. Yamamo akwaba afe yanto akase bone so ewe nigedie mu ene American yumtuni eye Jessica Simpson ede nsema betudwa chesa yade a onom eye owo spam na aboa no mani vocal calls no etimi anya hode na etimi abodwuma sane ese na eye Jessica yi osanso yesinitwani no de nsemwe ebeto eye Instagram eye na wotwe etwem na ochesa nya ade a no wonim ingredients a ewo mu na emom kopem sa na danfo bi ebe hye eka kire ne se yade eye owo spam
ana onum sa na ebe ya ebeboa no na oche se ade ana odi agrompo ana de beto no ono de to se o pese wunya eye good vocal a e wo se wonom eye owo spam na che se asem no enye asem ketwa wo honom na be 15 years nie ana de eye na nyom title eye Nashville eye kanyo e de betu edwa e ma obia etimi etu bi na eye ne performance obeye no eye busumi we 15 years or dey recording ne ba ye no ya de acheye pa busumi we ansa no wasabe gina stage a wetimi a performing it was so ono modan owo spam hey ye mo mpa ye ma mi nua be wate ya makadeleko no I did it clear Father in the name of Jesus sika we ntina wa hwe aye nwale no debut mo wale nickname no Shegelege ya nwale me bi anu adi me ka Shegelege onye so no Shegelege ya nwale me bi anu adi me mra ne no umra ne asai di agoro basa aya unwe TV so eh de bia hwe TV so na sa de ma sha ase no no spam si de krache hey mo be kumuni po o say na your friend say masa ase be na kai ovi na mane de sisi amwanga za mo wo different planet so muhu keke hey emei abode yakopon bo ye nyina oba pe no se de yakopon ye nyina nso nani ti de bia da o de foforo ka ho mo ni yakopon da che mo manu yi papa mo ma no mo wanu yi papa e ba me kenka Ghana fo adwo nchire bi na se de ma na hye ase no no mo spams ne de e ho nsem do so pam we piaga no kire mi say o ye bo adwumadin yi pa no hwe live e di free achema saf no kire mi say Ghana man penny na where is our grandma be na akan na no poku agiman say oni mi say yes ne ho dodo ne kakra ntisi amikeso no amonone a ojare hwe wa ntie nche obeba we free opoku active Emmanuel na kire mi say vim sina ya dase yenso ye bo adwumaden pam wonso yankopon ko so enchira osini na adwumaden a wonso bo etai na kire Bismarck Didon na kire mi say news na ye kra na ba bia onam bia no bonwu say kasebo ne sinso nkonso we wura manfo fie mu anyasem kuma kra Baba Mahamo Boase, and what me say, the drugs under NDC government is too much. Unim red government. Greetings to Edin Pau. Abanga Yakubu Fuseni, MPP National Youth Organizer hopeful. That's we see Emmanuel Frempono Chims and 9th yes, we are that's senior. Richard H. say good afternoon to you. Nhyiraba Kwadwo Sammy Adwoa Agyei Sikapa. Oseka so the more the pass no manam. Na wo chirema, bibi akwa kama pa na kasebona nam DJ Ghanaian fidie ne so. Ewo eye gbete station hono ma hona Ghana fo nyina etie yen efi no say happy birthday enko emfa maun eye o say den back eye wood o say o ko school ahemfa eye compress dey compress okay back wood compress okay ne di ankasa ye kukua Nhyiraba na say me madam fo o say we nkoma ne last born kukua Nhyiraba nyameche amoa o say na your birthday ntino o ko school e back wood complex wo eye stage 3 ento you papa or say o we sure awada papa o we sure awada pa se yankopon sha na onyo kese o man kwantenten pam ti DJ Ghana man ya da se pa se won so hwe ya di free battery station honom we su free na Kwame Opasco Newman o kire mi say watching live from Insawam Government Hospital the way JDM and NDC bus MPP against Galamsey in this country thinking after winning the election we will not experience any Galamsey issues. Lord have mercy. Ayampa. Yankopon be hu yamabo ampa. Or say Balkada Sala to Hajia Safia Mohammed. Yada se power so free Charles Mante. On us say indiscriminate checks at the security checkpoint is very welcomed. We all know of what some unscrupulous individuals can do under the camouflage of the title pastorship. No one is above the law. Pepe senior Charles Mantenya Minshra Power US Mountain no crapper. Asofo ni bi pa masa. Omo den the protocol saramam so di boni wo man mu ha adwen. Enti we de chirem say the Ghana man panin na mo mbetu ndi mu odesa no manam. Yenso ya da se pa senior man Charles Mantenya na kasebo no. Ye gina we sunya bunu komi say pon akenka fo nom. Ye yem ye nu po na nkofite de ekopie mu e wo Facebook no som. Kasebo no semu fo nso ye maze mebe antwene semu akenka fo nso ye mienu odi ameje so eya takwade Kwadwo krom to be wode shikonkron Nhyiraba Kwadwo Sammy mene Adwoa Agyei Sikapa
Yes, so ma radio mu ya santo a. Na Adwoa se kififimu yima akire mu hima betena se no obai di anyasim kuma ne. Kwa me fuma yie na kire no. Ense me dadwa na nyasim kuma modi ana tena se na twen no. Na ana anu nso eyere pa okwa me afum ni kurom honom. Dwekwa kurobo nyasim kuma na ana asai. Etu gina honom anyasim kuma no besa bi. Eba mu nyina mu enitia adehye. Midimafo